تماشاوان هجا ایرو روژرکتجی پیشبری ونه امی هول بدن هن کشدانن کو دناوا روژه ده ترکیه قومینه و دیسا هن بیارین کو ما پیوسی پیدید کو موارد قرار بکن امی بینن سر اکرانن و دمک دریجه لترکیه بحثا آواهین جواکی تکرن و کو دمک دریجه لترکیه آواهی گلک بهابونه جبرویه که دنوا جواکی ده پرسکریکن گلک مزن رو ددن خودی خانیان کرین خود گلک بها دفروشن کسین کو بکری جدی کبن خانیان بر روشا آبوریا ترکیه نکارن حقی کریا بدن جیکی وک آمده کری خانیا درکتی نابرا 3000 و حتی 6000 لیریان هر وها دیسا لهن باجارن متروپول این مزن ین وک استنبول و ازمیری وهایا کری خانیان گلک زیده بویل جیکی وک استنبول دیویژن وهایا خانیان لاستنبول 5000 دست پیکه و حتی 10-15 آن 20000 جی لچه تماشاوان هجا مجی خواست ایرو باوای کی سرکه امجوره نکی بحثا به مجاره بکن به مجاره ده چه تماشاوان هجا ایرو داخویانی هات داین جعالی رایدارین حکومت AKP دوی داخویانی ده تی گوتن کو ده به دو جوریان آواهی ین جواکی بین چکرین یک دو پرتر یک آن ادنجی سه پرتر یک وی شکلی بهای وانجی هاتیه راگیاندن تماشاوان هجا براستی ام تخوازن هنه که لسر پرگالا وی بکنه که ام تخوازن بحثا سیستما وی بکنه سیستم جبو کسین کو وان خانیان وان آواهیان بکرن بکار آنم بیجن خساره هنه که تخوازم لسر وی چند نرخاندنان بکن بواره پار بکن داخویانی ده تی گوتن کو ده او خانیان کو دنابرا 60,000 و 85,000 ده بین فروتن هن پیوالین وان هنه ده پیوالین ام بیجن دو پرتر یکی ده تی گوتن کو در دوره 65,000 تلی اوی بفروتن 140 مهیده اوی باوی که تقصید پریوان خانیان بداین ایرو سرلیدانان دست بکر لگلک باجارین ترکیه به هزاران کس برای خودان ام بیجن بانقایان و دیسا نسر مالپرین جواکی سرلیدانی خواه کرن تماشاوان هجا براستی دما سرلیدانان ده مهنکی لسر وی مسئله لیکولین کرد در انجام لیکولین کو ام گیشتن ده علیه کسین کو بخوازن خانیا بکرنده گلک ام بیجن دزاوانتاج هنه جوان دزاوانتاج هنه چنه یا پیشی تی خواستن کو کسی کو اوی خانی بکره خواه پیشن رازی نه سدی 10 پری خواه پیشن رازی نه 65,000 تله سدی 10 هیوی 65,000 لیره دیگه دیسا لگل بی خواندوان آنجی قونتنجانات بو جدا کرن یعنی بفکرن خواندوانه که کل ترکیه بجی باوی که پیشنات 65,000 تله اوی چه ببینه و بکوه نواوی پرگاله یادن جی تنه جبو سرلیدان جه هر کسی پیس تله پره یعنی 9 میلیارد پره تی ورگرتن اخویا یکو دمال ترکیه 100,000 کس سرلیدان وی یکی بکن پره یکی گلک مزن اوی لترکیه بی برهف کرن لحیله که 65,000 لحیلادن جی هر کس کو دوی دما کو سری لی بده پیس تلی پره رازینه یعنی بفکرن وی که تماشاوان هجا دما کو 100,000 کس سری وی پرگالی بدن گلک مروفت کاره بیجه $1,000,000 پره تی کن کرن اجتی خویا کرن کو براستی تنابا پینگاوین کو حکومت AKP باویجه جبو هلبجارتنا کو ده حزیران 2023 دوی پیک بی جنها ده هن بیجن خبات تین جبو هلبجارتنی تین پیش خستن لالیه دنت خوازم به یکی جی ببینم دنوا جواکی ده دما کو ام دیگرن هری زیده بحثا پرداین و آلیگرین کسین نزی AKP تکرن دبن ناوی آلیکاریا بخوندوانان ره آلیکاریا به اختیاران ره دیس آلیکاریا به جنان ره
نها لحمو پوستخانه ترکیه لحشته و دو باجارین ترکیه پره باوه کی گلک زیده پره تیم بلاف کرن هر کس لگوری شرط و مرجین خواه پره دگرن اف جدی خویا کرن که حکومت AKP براستی ایدی ده انجام انکت کو درکتی هولی و کی دبینه کو ایدی اما ترسی هیا کو بجارتنا 2023 اون دا بکجبر و کی گلک برنامه پلان و پروگرام خوین مزن خصیه مریتی و و کی دخوازه ده پیشروج ده نوا جواکی بلاو بکه لالیدن شهل لالیدن جی پارتین مخالف کو وکی ماسه ششان تپیناسه کرن تشتك تنا تماشاوانين هيجا لهف كوم دبن اف بارتي سروكي وانتين جل هف وبهفرا چاي قهوه خوارني دخون و تشتكي نا آفرينن جبو جواكي تشتكي نا بيجن و دبيجن قاشو ده هلبجارتنا 2023 ده اوه بسر كبه ده انجام انكتين كو ده مها حزيران تيرمه و جوتمه ده حاتن کرن ده خویا کرن کو نه اتفاقا جمهور AKP و MHP و نه اتفاقا ماسه ششان کو CHP ای پارتی سعادت دوا گلجک و یه ناوی نه تا بیرامن کو دموکرات پارتی تیده جه دیگره به سران سری خواه هر دو اتفاق جی نکارن سدی پینجی دنگ بگرن و سرو کمار هل بجیرن لمجلس ربرجه هری بلند بین تمثیل کرن ریا ویکی نها نای خویا کرن دورده چه دردکه و هوله گرینگیا HDP دردکه و هوله بله HDP دورده رول و رستا پارتیا کلید دلیزه تماشاوان هیجا جبو کردا ده سالا 2023 ده فرسندگی گلک مزندر دکبه به پیوانین HDP به ریگزین HDP کیجان اتفاق بخوازه پیره اتفاقی چیکه افکاری چیکه ده هلبجارتنا سر و کوماری ده اوی بسر کبه نها وکی امبیجن یا هری زیده اتفاق هری نزی HDP ماسه ششان در دکبه اولی لیبلی پشتی کو جالیه پارلمانتری CHP Gürsel Tekin ve hatta gotin ku de jbo HDP wezirti ango bakanti be dayin مرۆڤ dikare bêje di bardağeke av de firtine bager derket holê û İYİ Partî li hemberî vê yekê yekser derket paydarên İYİ Partî derketin bi daxuyaniyan û bi gotinên tund Gürsel Tekin rexnelwî kirin û li hemberî HDP gotinên ku divê siyasetmedar nekin hatin kirin û herî davî gotin ku ew li ser maseyek û HDP hebe rûnanên. Her wiha Seroka İYİ Partiyê Meral Akşener jî diyar kir ku ew nikarin li ser maseyek û HDP hebe rûnên û got ku HDP jî zatî bi me re rûnanê. Bi vê yekê hew da ku HDP jî arasteyî nava vê nîqaşan bike û bi vê awayî maseya şeşan ji holê bê rakirin. Lê HDP nehate vê lîstikê û HDP diyar kir ku pîvanên partiya wan hene, rêgezên partiya wan hene û dixwazin ji bo welateke demokratîk, Tirkiyeyeke demokratîk ku bi vê yekê Kurd bigêjin mafên xwe yên bingehîn ew dikarin bi awayekî vekirî hevkariyekê pêk bînin. Lêbelê li vê dera partiya CHP heye, ev partî jî ne dikare HDP bavêje ne jî nikare bigire ser masê an bawayekî vekirî bi HDP re hevdîtinan bike. Temaşevanên hêja di serdemên berê de ew ê bê bîra we. Dema heftê Hezîranê 2015 de ku hikûmeta AKP yekem car di hilbijartinê de tekane nikaribû hikûmet ava bikira, HDP di vê serdemê de du wezîrtî bi dest xistin.
دوی سردمê de ji bo HDP du wezîrtî hate dayîn. Mirov dikare bêje divê serdema ku AKP li hemberî Kurdan, li hemberî HDP, li hemberî civakê polîtîkayê nerast dixist meriyetê jî du heb wezîrên HDP hatin hilbijartin û li Tirkiyeyê wezîrên HDP jî hebûn û di merheleya pêş de çû jî tu pirsgirêk derneketin holê û karûbarê xwe yê wezîrtiyê kirin. Lêbelê İYİ Partiya ku dibêje ew Tirkiyeyeke demokratîk dixwaze û dixwaze hikûmeta AKP ji desthilatdariyê bixe, nayê ser rê û naxwaze bi HDP re navê wî jî bê keleka hev. Em jî wekî rojnameger vê yekî bipirsin. Heger hûn welateke demokratîk dixwazin û dixwazin hikûmeta AKP ji desthilatdariyê bi rên demokratîk di hilbijartinê de bêxistin, hûnê rê û rêbazên çawa bikar bînin. Hûnê çawa bi HDP re bên gel hev li ser maseyekê rûnin li gorî pîvanên we û li gorî pîvanên HDP hûnê çawa Tirkiye bi rêve bibin. Ji bo vê yekê plan û programên we çi ne? Mirov dikare vê yekî bipirse. Lêbelê bawerim ji aliyê İYİ Partiyê ku ew jî ji MHP ji nava MHP derketiye, MHP wekî partiyeke nîjadperest tê nirxandin derketiye, mixabin ne mimkûn e ku bi Kurdan re li hev bike û li gel Kurdan bi partiya em bêjin herî zêde Kurdan temsîl dike bê gel hev. Temaşevanên hêja vê nîşeyê jî em deynin binî. Piştî Wezîrê Karên Navxweyî Mehmet Agar û navê wî di gelek kiryarên nediyar de wekî qesasê Kurdan tê zanîn, wezîrtiya Yûbidawî bû. Meral Akşener'a ku îro seroka İYİ Partiye di wê serdemê de bû Wezîra Karên Navxweyî Tirkiye û di wê serdemê de jî kiryarên nediyar berdewam kirin û bi dihan Kurd hatin kuştin. Bi dihan Kurdên welatparêz demokrat li nava kolanan hatin qetilkirin û hatin kuştin. Belê, kesê têke bi vî rengî û serdema wî de kiryarên nediyar pêk hatin bi HDP re ew ê çawa li ser maseyê rûne û wê çawa pêşeroja Tirkiyeyê ronî bibe. Temaşevanên hêja mirov dikare bibêje bi İttifaka Cumhur nabe, bi İttifaka Millet nabe. Pekî rê û rêbaz çi ne? Gelê Tirkiye, civaka Tirkiye ew ê çi bike? Ew ê çawa bike? Ew ê bi kîjan pêngavî ber bi ronahiyê ve biçe. Tam di vê xalê de temaşevanên hêja çapemeniya tir ji ber dizane ku HDP bi pêşengiya HDP ew ê civaka Tirkiye derkeve ronahiyê qet behsa aliyê HDP û partiyên din nake. Ez xwazim ji vê de li vir ji were behsa tifaka ket û hêzê bikim. Serkêşiya wî HDP dike û partiyên çepkir, sol û sosyalîst di nava vê tifakê de cih digirin û hêvî didin civaka gelê Kurd. Temaşevanên hêja İttifaka Cumhur êdî 20 sal e ku Tirkiye rêve dibe. Di encama 20 sala de Tirkiye hatiye kîjan astê vay li ber çava diyar e. İttifaka Millet bi daxuyaniyên bi gotinên rayedarên İYİ Partiyê bi me dide diyarkirin ku di pêşerojê de rojên çawa nexweş, rojên çawa reş li pêşiya me dide diyarkirin. Temaşevanên hêja civaka gelê Kurd, civaka Tirkiye vê yekê divê em bibînin. İttifaka hêz û kedê bi pêşengiya HDP li Tirkiye dest pê kiriye û plan û programên xwe neha pêş ve dibin ji bo çi? Ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê, ji bo maf, ji bo heq, ji bo edalet û ji bo aramiya civaka Tirkiye, ji bo aboriya Tirkiye, ji bo civaka Tirkiye bi hev re bi awayekî azad, bi awayekî wek hev
dinava arami, xoşi û başê de bijî plan û programên xwe dimeşînin ew jî amadekariya hilbijartina ku tê gotin di sala 2023 de wê bêkirin dikin. Bilê temaşevanên hêja, hilbijêrên hêja divê hûn ne tenê li çapemeniya Tirkiye, çapemeniya alîgir, çapemeniya ku qaş û jêr tê gotin yandaş medya tenê temaşe nekin. Li Tirkiye ne tenê A Haber, Kanal D, Show TV, Star, NTV tenê nîne bi sedan televizyon, bi dehan radyo, bi hezaran platformên medya civakî li ser dijital medya di kanalên YouTube'ê de têkildarî pêşveçûna Tirkiye a ber bi ronahiyê ve ku weşanên demokrat, weşanên objektif, weşanên bi edalet, weşanên bi wijdan dikin hene. Dibêjin hûn bi vî awayî bikevin nava lêgerînekê û van kanalan bibînin û li çapemeniya muxalîf temaşe bikin. Belê temaşevanên hêja em berê xwe niha jî bidin xebatên partiyan. HDP demeke dirêje li bajarê Malatya, Elezîz û her wiha Semsûrê xebatan dide meşandin. Ez xwazim têkildarî vê yekê de agahiyekî dawî were parve bikim. Berdevka HDP Ebru Günay îro li Elezîzê bi gel re hatiye cemhev û Günay divir de dibêje em ê gelên Tirkiye bi hev re Tirkiye ber bi demokrasî bin û bikin Tirkiyeke demokratîk ava bikin. Belê dîsa temaşevanên hêja demeke dirêje li Çiyayê Cûdî li aliyê besta dar tên birîn, daristan ji holê tên rakirin, tên talan kirin. Li hemberî vê yekê tevahî Tirkiye bêdeng e. Raydarên Tirkiye bêdeng in. Kes dengê xwe nake, kes nabêje çima dar tên jê kirin, çima xweza tê talan kirin. Xwezaperestên ku li bajarên Rojavayê Tirkiye ji bo birîna darekê qiyametê radikin, ji bo darên dar û daristanên ku li Çiyayê Cûdî tên jêkirin û tê firotin dengê xwe nakin. Dîsa ket û xebat dikeve ser milê partî, sazî û tevgerên Kurd. Belê saziyên sivîl ên Kurd li Amedê, li Mêrdînê, li Şirnexê hatin cemhev û dan zanîn ku ew naxwazin dar ber û daristanên li Kurdistanê ji holê bên rakirin, bên talan kirin. Li hemberî vê yekê di heftê îlonê de bi hezaran mirov pêşengiya saziyên sivîl partiyên wekî HDP û em dîsa bêjin partiyên çepkir ew ê gel berê xwe bide Çiyayê Cûdî û li hemberî talankirina dar, daristan û xwezayê rawestin û çalekiyekê li dar bixin. Belê niha jî em dixwazin dem bi dem röportajên ku di serdemên berê de hatine kişandin û mora xwe li medya civakî xistine were parvekin. Temaşevan hêja li Stenbolê têkildarî gelê Kurd röportajek hatiye kirin. Niha jî em bi hev re ve röportajı temaşa bikin. İdeolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. Yeter artık diyoruz Edibese. Sahibe sen hiç Kürt oldun mu? Geçti mi çocukluğun mermilerin ışığında? Yayıldı mı köyüne kan kokuları? Babanı dövdüler mi köy meydanında? Annenin avar çığlıkları altında ismini soranlara Estürk'iniz hanım dedin mi hiç? Bir gece yarısı evin basıldı mı senin? Annen Kürtçe müzik kasetlerini toprağa gömdü mü? Abinin hiç gidip bir daha gelmediği oldu mu? Bir sabah ezanında köy meydanında toplatıldın mı? Size akşama kadar müsaade, defolun gidin diyen oldu mu? Yakıldı mı köyün? En sevdiğin kuzun da kaldı mı yangınlarda? Sen de terk ettin mi toprağını, taşını, suyunu, kuzularını?
senin de baban negri kurremin negri emi vegerin roje beri dedi mi? Kan döktü mü gözlerin? Sonra şehirlerde kuro diyen oldu mu? Annenle sokak sokak ev ararken Kürde vermiyoruz kiraya diyen oldu mu? Sen de yaşadın mı yoksulluğu iyiliklerine kadar? Sahibe, sen de çocukken aşık oldun mu bir Türk kızına? Konuşmak istediğinde dilinle alay edildi mi? Okulda andımızı okurken seni de sardı mı çılgın duygular? Ama ben Kürdüm diye bağırmak istedin mi? Seni çeviren polisler alın bunu kaşları yapışık, Kürt olduğu her halinden belli dediler mi? Dövüldün mü ölürcesine karakollarda? Ah ah çok şey var da bu son olsun. Şiiri kim söyledi? Şiir kimin? Şiir bir yoldaşımız yazmış. Beli, temaşavan heyecadı bece. Sahi, sen hiç Kürt oldun mu? Bece gelo te hiç bu Kürt. Beli. Mıkabın, hara gele Kürt daima le Türkiye zext, zordari, pekorti, işkence u zulm biye. Em hevi dikin ku tevahi civakên Türkiye di hilbijartina 2023 de li rex kesên dilê wan ji bo aştiyê, dilê wan ji bo demokrasiyê, dilê wan ji bo wekhevî û edaletê tê avêtin cî bigirin. Belê temaşevan hêja îro jî me gobra bernameya me bi zimanê Kurdî be û me hewl da çend geşedanên ku di rojevê de ne û niha qewmîne were parve bikin û dîsa behsa çend mijarên ku borî qewmîne were parve bikin û bînin ser ekranên we. Temaşevan hêja heta bernameyeke din û careke din em bên pêşberî we bimînin di xêr û xweşî de. Lê teqesbê ji bîr nekin. Bibin aboneyê kanala me, videoya me biecîbînin û dengê zîla xwe vekin. Silav û rêz. Dem baş temaşevan hêja.